Tíoríb, Mise Ronan O'Donnell. Cheap Uachtar na Héireann Mícheál Dio Higgin mé, mar Commissioner Teanga an darla de go bhharrta a bhéle sa cairdeag. Tásúlam go man sibh tainneamh as an dráma gurrid seo, dráma a thugans léargas obair na hefiige. Dírit, tá sin córt ahantais an ngéige le a hell. I'm sorry, I've no Irish. How can I help you? Oh, so I suppose you want me to speak in English then. I'd like to get an ID card in Irish, please. Right, well, you'll have to fill out one of these forms, but I'm not sure that the card will be in Irish. Can I get this form in Irish, please? I don't think we have them in Irish. Oh, well, you see, I really need this ID card as soon as possible, and I can't wait for you to get the Irish version. Well, do you want to give me your details and I can input them straight into the computer? Okay. What's your name, please? Anya de Burka. What's that in English? My name is in Irish. I don't use the English version of it. How do you spell it? Afada. I-N-E-D-E-B-U for the R-C-A. Okay, I think I've got that. I do have to tell you, though, that our computer system, which creates the ID card, doesn't necessarily deal with the FADA. Okay, well, I'm very unhappy about this. That means that my name is going to be spelled incorrectly on the card. Well, there's not much I can do about that. Well, I think I'm going to have to make a complaint then. Dírit, ofic an Commissioner Teanga seo, níomh caint. Dírit, is Mise Anya de Burka? Bhí mai gur cárta ahantais an ngéigeach ní raibh ná. Céir de féidir déanana fao seo? Gur méid trí tú ag sinnig ní chásaí agus béis sin ná déile de dhéarán. Ó, iontoch, gur míle maithad. Tuigim go dtaistíonn út gearán dhéanamh. Bhí mai gur cárta ahantais an ngéige, le ma anam an ngéige, ach ní raibh ná. Ní raibh neidim íortaseach an ngéigeach an neirid. An féidir leat an tólas go léir a charchóm le dal. Cur má rifas thugad. Cén siúl rifas tá agaí? Cur an rifast chuig ólas ag Commissioner Stad I. Tuair dam an tólas fad faoin méid a tharla agus rachmid a dagabháil leis an ggólacht peblií madidir le seo. Tuach mar eis cút in íag do ghearána Isrú. Gur míle maithad. Slán go fóil. Dírit, is Mise Seamus O'Connell ó Ifigans Commissioner Teanga. Dis mór go sé héimiis. Is Mise Diarmuid Macón an typical gaige sa ggólacht publi seo. Das castalla Diarmuid. Sé an rólas agamsa le Ifigans Commissioner Teanga ná a chintú gúil an scéim teanga a chur I bhaim mar is ceart. Nis is léir mo chud fisrúcháin gúil go leor dul chun cín ditagah maidir le seirbhísí a chur fáil an Gaeilge. Ach, tá deacrachtaí an fós. Well, tá Steve Grace an fáling aige agus I méle. Tá na bil geolalis agus na form hir it sé fáling aige agus I méle ríist. Agus tá seirbhís contaring aige fáil nifigi áidethe. Nis ábhar eile tá gearán takeisteach ag Ifigans Commissioner Teanga ó galta scoile ar a deacrachtaíce cárta ahantais áil an Gaeilge. Ní raibh an gearánach an náin fuirim iarratais áil an Gaeilge agus dúrú léthe ná raibh an córas riamhreachta atá gibse an an daileáil leis an sína fada. Well, ba cógamach na formach hir it sé fáling aige agus I méle. Maidir le scóir is riamhreachta beidir me scéil sin Isrúid mar ní mar ó cínta faoi. Chomáile sin thug sí faoi deara go raibh na cóirthaí lug a bhí san Ifig I méle a bháin. Ba cógamach na cóirí an airde go dáthangach. Ba chóir, faoi 8 na dangacha Ifigúla, tá dúalgas ar chólachtaí peblií cóirthaí a bheith an airde an Gaeilge agus a méle. Well, mar derm se tuach mar eiscót maidir leis na rodí sin go léir. Brenna, tháinig má cárta ahantais sa bostanne, tá luc an ngéige. Tá sin ar cían, gamis mo chóirta ahananta seáil. Le anmra trí gart acu? Tá, créas an ná créasa. Tá chulat a gart ar a gáta sin, fiú manam sa.